Bunge wa gicigo mbunge gya Tigania West John Kanyuithia Mutunga na MC wa ward ya Thwana Jim Muchoi nibariritie ndunga ya Rais Ajamiru aria baugite akeja na mawega kathombo bakiaria baugite Rais akethirwa kinya akeja na kweja na baruga chemiunda ntere cia Thwana ontu batariritie bugatethia bukatha kurikithia ukaria na kinya ukaria ithaka bianto ni baugite Miru ni gwatene na kuo ni kuonania gutenkanja mirandi ya weti na mbere ya kinya Miru untu baba inge bethirite beterete tabore muthuri Muriuki agotumenyithia ntumiri ni tumikire bara bate kwenda Rais Ariunga bakiurwa na ndi guchiebania na michemanio ya Rais Ruto. Timia twejete mutongirio mugongo Dr. William Samoei Ruto nerigi kinyandene kaunti ya Miru ankwenda kwira antu betu ba Miru na sana Tigania president ne yite next week na kulingana na program yatu inyo akaya Jumatano na kethira ina stopover ithatu kana akarwa magundu kuthatu Miru na ndi mbunge wa Tigania West no Mutunga Kanyuithia na MC wa Thwana Jim Muchoi na ndi bagwite mutongiro mugongo wa kinya akethwa akenya na title nteche kibiru bagwite title iji ikethwa chitetheria muno mbere kuthira nkuchania miunda na bajaire kutetheria manto jokaria na twina Mheshimiwa Mutunga itwethirite turi kire ministry ya land kuma twi kuthurwa in and out kipindi ne gikyonthe tugeragia ni kuthia ta title mwakare mutu geta tukakosana na ntubo no bichine lakini tuweretu nanya sana nontu finally miundo yekumba kuona title miundo turana ndo nyingi nanya sana miundo turauchunanwa kinya thaiye na case court so ingwetike kethere relief nene muno ya antu ba Thwana ya twethirete tuna challenge nyingi muno cia innovation cia ng'ambe ikauma kura ya ikeya ikarika inyangi into byonthe njou na everything nanya competition ikareta thina muno nontu antu batena title so ingwetike turekia kuona title nyo kethere muicho ya story cia ng'ombe kuringirwa midena ya itha no tori muntu ena title yeke bogombe igutha bukanda mano ringira munda yawe so ingwetikia ya stabilize kinya economy yetu no twi anto bairi manau bya kuria bari mabikari wa ng'ombe byonthe so ingwetikia title is a game changer for us na itochokeria karima miundo era bari batura barima mundu akaguthotina na title rimomba guthotina inye kuriria anto baukuma kana ng'ombe chiukumu ingi kana kinya nyomo cha kithaka chiukuma lakini ndio ntando wetu akewa title security ketherero number 2 iturombete police station ya Kibiru nontu nyo ng'ombe chieki itukwira thirikari kethena ekaukia tarera wakanga police station ya Kibiru na police station ya Kibiru etherero yatethia antu betu ki security etethia ukaria ni ng'ombe kinyachio na etethia nyokaria bwanture uchonde ketha chinture kinya ruterero kenjai mwangana maili 3 na kinya ruterero rungi rwa Tigania East baraba twire mwera onkoro na gundu nabo bagwite kagite kanandi Miru kethwe kigunika nene kumania weti na mbere nontu Miru nionekene na urumwe Miru kwithirite kwina mauntu ya maingi muno muno ki ruterero county government na tutirari na kanya ga gukarandi twaria twitwithe na antu bagawanyikite igwithira kwina thina ingwitikia nende nontu itukukarandi na MCAs twakarandi na governor twakarandi na MP senator governor kinya senator na women na bangi bonde turatongira Miru tukwara ni atugerekaniria na ri tureta kuona ofisi ora tureta tukuthikiro ningwitike Miru gethe na garuruku ki maendeleo yayo president katho bongi bura kwenda kuwa imbike twanto bakiwa manto ya handi cheruto ni chorongo netherita itutherita twinwe Athwana na ora Mheshimiwa wana ira to indi becha chia hall cha tuition block thai elinto kunya kanisa tawa maitha ira promise ngiri mana 5 na ngere ndaikia re aro na ture akareta taito na yite nacho kuna cibitari batwa indire tuthire kuthiata na Mheshimiwa ngana bro tuthiata na Mheshimiwa ikethire na mbeca nyingi na nya sana cibitari ya Limoro na ituthire tukithiata na PS ni PS ro mwero turari na office ine I think last week tukithiata na in the stage almost ya funding so mantu yo thea gwiro story chorongo igwetikia kugia guthana rongo na ange atirongo MP wa Tigania West Mutunga agwa gwita na mbere bakethwa bakiuga mirandi iria yumbite kurika kana itete na mbere kurekerwa indi utura ne bageka kairi robotumba kujurwa tutite mbere itugite na ndwaria inyingi muno na twetikaniria untu bara twina ma bukendelea ibubiri kuwetwa na gutite mbere untu bara uketha ukibwitwe ibwira ibubitite kuthithwa thayu ibo tukona bukithithwa mukari wa Miru akona witi na mbere na thikari atwini nontu mantera maingi ikurara thina mwaka mbere na mwaka yoeli lakini ndi thina ni witekini ya cha finances
na ingwitikia Mũkari Ũmĩrũ akona matunda ya thirikari na akona mibango ya thirikari ikiendelea boya kulingana na mibango na mitaratara ĩrĩa ya kurelease mbeca cia thirikari kwĩrutĩra rĩu ũteithia kwa accomplish project na muthiene bothoba Kenya na ntumirie kila antu bara bomba kureta wagagia. Finally okay akwethira wina issue na President Ruto mimbi kwibia kuarite kana kwibupwira nanwe tafadhali mwetere na ukwenu mwirire no ntuya na thwana no pusi bo uriri mandazi kana biro byonthe ukona mantu tona thiringi so wethira wina issues na Ruto mwetere na ukwenu lakini athwana tuti entertain in form ya nonsense kabisa. Muthuri Muriuki weru weekend muthuri wa Kangangi.